Fáilte arás, go dhearan ile de Barrachd Fiosrachaidh, chun le rúmsa agah lís. Tha mí teangail go bhfuil an pod cruúlach seo a cóstug rí duine, agus mar sin tha mí an cónaí a smúne chug mar a ghabhas a lésa chug. Mar éisimplir, an mìos seo tha mí a bhí a rawnsa chug Saidheans, gus píiseach a thuairt an t-inneal acum. Agus, tha mí tálaigte ará go bhfuil an t-inneal a-nis a gá uir cho Saidheansal sa faigh ag an táiseach. Nach éich sin dé an cuspair tuaireamaiche a thugas é réin an dú. Quantum physics. Nach tuairst mí raibh gon rá tuaireamaiche. Bí rutain a ha bec agus lán lús a déanamh rutain go maith neonach uaireann. Ma chunig clán lán suaitis bí jo is agat sin mar há, ach chadal sich luch physics gus táiseach an ichid a bhlín. Rán am sin va fioing gen bheach go rá physics cha bhór cólanta. Go hannemal thuairst Albert Michelson an an 8-4 sa ceithir ha coloch go bhfuil a bhór chuid den a principalin móra bunaideach a stéachug go dingalta. Sia bliana is dúi sin go dá háisich aramach an an súil na physics, le sealag go túr úr a thuairst áte na beachcan a bheith ann fó am Isaac Newton. Bhuainich Meister Nicholson dúis Nobel ag an jeireg, ach is big an tianog gan de bhuainich sin son physics seach faigh. Dé idir a hachar ons na bicin blianachin sin, ma ha. Wel, háisich becer vig, le rutain nach buren raibh mínachog. Charó luch physics a tuigsin torian vo dhéachann an lúb radioch boig an dua, black body radiation. Na gavih drug, cha bhíing sa a tuigsin a léid nas mua, ach saung a gav Max Planck drug me dhéin. Sé an triblid go siimplí nach rá physics clásicach a mínachog mar a bheith rutain a thuairst amach solas nuair a bheith sin gan tséasachug. Ach, an áte solas canny luch science radioch jalan vagnachach, electromagnetic radiation. Smúnichh na wairin metalch an san tuaireamaiche a dearsog jeireg, agus ha Isaac Newton a chuir troichéile ró am brachgist. Va jiffer étar na co-úntarin, equations, agus na torian, go hárid ag tríchgetan áirste, high frequencies de radioch jalan vagnachach. Va na co-úntarin clásicach a gra gan big lús gun chríoch, infinite energy, ag tríchgetan go ma áirst. Han tanium bearla an triplet show cuspair snach cuairmí galig iad the ultraviolet catastrophe. Ruascal Meister Planck an catastrophe show le bhí a gra go bhfuil radioch jalan vagnachach a tían an pascan an bica, quanta, agus sé photon a chanar sin re quantichin de radioch jalan vagnachach. Chané an physics quantum ach a scrútug Janitus nan quantichin seo. Cho siimplí sin. Smúnichh mar seo. Bavist réin a bhí a tuig sin radioch jalan vagnachach mar t-inneal self-serve an tuibí luach. Mar as mua a bhrúhas tú an cúpa a futan, saung is mua de iron brú a dhéú amach, siimplí. Ach, va Planck a gra gan roi nas collige ru t-inneal reich, vending machine sa chananila. Ma hai a cosg not son grog an iron brú, chanile go jiffer, ma churis tú not a bhain, not is ceithir fichid skillen a steach, chan éu amach
ach ùr-nòsach nó chinnt de aireann brú. Ó, eccles go bhfuil duine sambí ag a BBC a géisteach fé mi ra ha chinntachin ile riéing. Mar a hachras go tríoch an scialach go chuntam, ged a thuúil meistear plank gan tuaireamaiche gus na mathematics a chumul scipialta, jarrah diachann ile gan cearst, agus saung mar sin a hácúsin garíirih a gopur ag an ire as luga. Sanún dói, stocha gan can mí gan mí ar son podchrúlag bhuileamach a bhain a dhéanamh, mar a bhfuil duine a garachking ag na fialaíon gá acam. Ma ha fis agat ùn-rud mi dhéon quantum physics, stocha sin hai a jarabhag rutan íontach agus rís nach róir dúil. Seo da éisimplar animal ile ghaibh. An tón nó míre a hongam fótón. Well, vat ùnne bhór, va beachgan t-inneal ang, agus va diachann is có úntarin ag an dá skippe, a jarabhag gan roiad cearst. Ang an nuiciad diag fichid sa ceithir, víní Lewis de Brú, mar a bha an dá skippe cearst. An tónan nó míren a hangta? Sé, agus chanje, a réir na hawa deanam gaibh. Na chiel sin snok, 300 bliana de chóstri, agus ba a hulle duine cearst ag an jeireg. Go míorste noch, chadó chleach de Brú na skillen réiteachí éige stríon nas ùr-nòsach, mar chocíon, nó an jéspid ad bonne agus banne. Nise, cáte bhílú agus dé cho lua sa hawa dul. Ha mi an dóchas go bhílú ang an alapu, agus mar a bhíl, ha mi an dóchas go bhílú a tían an seo go má lua. Ach, son fótanan, channe le buileach cho siimplí. Ha dó jaunta fis a bhí acin go minideoch an áte agus an astar ag an ún am. Ha mí chin teang, mar a dheireh meistear Heisenberg, nuair a lorige an principal bhí chint ag a héin. Ha mór an rutan Annasach an ochgug van a bhí chint seo. Míren a dultro vallichan cruai ang an quantum tunneling, lús a tían von neoni ang an vacuum energy, agus jarabhag go bhfuil an súil go bunateach tuaireamaiche. Ha, cólach rís an t-inneal acam hín. Stocha go bhfuil sin hín a ferachking bicin mí chinteach inis. Well, chaníl sin nar neunar. Chaníl luch physics a gúntachug idir dé díirech a ha na lorachan seo a cealachug. Ha mise a bhí a cleachgug a bhínaí Copenhagen, the Copenhagen interpretation of quantum mechanics, ach ha roiin an ile ang. Ha cuid na siimplí, a gra gan bí mínachug ábhaisteach ang son a thulla rud neonach a riist, nuair a bheits tuigse na seaar acin. Dór an joch, ach na gaf drag ma hau a scríbhag fiction scienceal, a fioing ile le dóin t-inneal, míren a siúil tro hím, agus duine a tors buí an dóin le ar nínchin. Well, bear lúm gur ó Barrachd hím acam, ach sin Chanil fis acam dé a mínachug a ha cearst, ach ha mi an dóchas gun tug mise buí orst a bhí a siúil lúmsa a riist a ná vías, ge bé dé an dóin an sa bhíl sin. Chimi an thuras sibh, nuair a dhéobh sin Barrachd Fiosrachaidh cuspair tuaireamaiche ile. Tíri an drásta.